say Funnyface ho aba asem kakra okonya accident bi wo kaso a na accident ne course no wo say sa accident si a aya enkrofo kasa ye ka no eno na sebini pempini police fo ede ye adwuma accident ne course lady ba ko a ono egina ho ese se wo hu se wabo a wo de ka hwe wakaka hwe se ne wabo asiafa hwe se ne wanum awi ya ma wani nyina ye ko na je se eno sa ansem no ena eko na we na Funnyface what is a lady ne kan kasansem na aye na yam hihye papa because won boye na ye nam se waka sa no sa na nipa nyina ebe kan na sese Funnyface e wo seller onam sansem ye be fa accident mu a na wasanso eda yaresabia because Funnyface na kwese nyarewa bebre ne adwemu kan ne ma bebre na ha ne sese anti na nipa bebre bisa se Funnyface ye hu ye hyeda hu omabusuafo ye na no wo fa twetwo mu twankasa abekasa se enye se bi omayi omde hye na ma omo ben pa hospital nyina omo kanu police station akwamba nyina wo mo ne neko na emo camera na ya ebusuafo no wo mo yi omanim wo mu nti afede Kofi TV se mo yi monim e o camera mu dia mo mekasa ma ebusua Ghana ma nyina hu se Funnyface owabusia enti Kofi TV ene wofa edidi nkoma ma yenti emra sesia Nes ajakwa okay oye Funnyface then me wofa sin ena ejampa chonso you from Kwabno usu pa chonso ye me wofa sin no wofa sin no mo na fam na se jafam ne ma me na medi na na ya ne ma me echi na me de adjust fam yeah enti yedu ha na abusuafo ewo ha ye hu ni nua ba ewo ha ye hunu a lawyer for ewo ha na ne mata no eya na bebre na bisa se abusua wo he abusua wo eja ya mote yeti ni nyina yani high bet nse we anopa ya bai se nya wo na ba ha no ma ko bia no se ya ba ho e bedru ha ba se 630 ansa ne ko lawyer no ho ansa ne ya ba ya betumu abusua de high se no ma course no enye papa oka se hamwa motu ho na mombi ana modi etu sempani fo se osoro boa na oboa no ho wanka se ntu na mo ye kra enye yi aja mamehwe asemi bra wote ye sen na modehie di abai di na ba wadwem me nwanwa be hwe de ye be ye na ye di aboa na case no I boko amano we nso de we be kan say ye nyina ye twika ka sign de etu obi a etimi tu obi a menim say mo hu ne sa sign de but a sign it me bad but so antake ka e ko fa no ma bebre aba enti ye bese adofo say anya ba enti ye fa ne bo ne nyina anche no ne ye hwe way forward bibia ho bia enti me no mo da hospital no etimi nya scan de atimi sponsor na bibia etimi yi edu baby because ebusia na monsori nyina mompa ye nta na chi ndem betumi aye e wasafa mu bia na monye eno no etesen ye gusupa tienso nya abotar ema no so atase ye tu anamo ne hia se tie bompa ye se we twom a e bombo ne se ye be ba ne nchen ne na be kasa onipo hia futuo nipo andanda na akwa se brode e be hye te dia duru de se ye hu no kwan e be fa so a ye ne mu nyina intimi nanda na bibia intimi nye yi ema no we dey yan twene tenten bebre na mpese o manfo hu se the family abusua no edi asem wo yachi enye se bia abusua no agine totwene se de edu ba bia ya na yeta eteno no enya de a sa enete abusua no eyo mafamu de bia de asupporto Funny sign de edu ba bia na ne ho ahomete na Funny nso condition no edu ba bia ono ankasa me ne di nkomo se edu ba bia ya na me ho ahomete ono ankasa hu so obi ankai no mpa ebo mu bi na megide se ebetumi aboa minim so wo asem bia be kan twatoa ne meka twato se da mwase dedi kan e onyankopon da na se esan da mwase na atiefo no so aka se boni bi mpo no wo mfa nche no de aduru yesika sem amanfo betumi aboa ne tumi akekan sa no na etumi de ahwe ayarefo no ne mbompa se nyankopon emresu a ebetumi ayi no na oba fie ne ehu no kwan be fa so Funnyface. Funnyface kum Kofi no. Kum Kofi no, we didn't Kofi ban kwala no.
Columbia. Akola say we smoke on the onye you. Akola na wo. Smoke on na wo. Smoke on na wo. Because can the born na eto no. Mete ha. It's me. But he was driving something like, you could see that it was like my feet. He just knocked him down. I don't know what happened. He knocked that guy and they just happened so fast. Funnyface. When we came, he was so fast. He ran out of the car. Ekuya ntua na mbetra se ndebie makra